Umasnya Bhalangdhar ubadai Menteri Rangba Kajilla mir ulawannya kendo iki MDC but officer jang Kajanta Hills Autonomous District Council JHADC nakabenta banyak keranya shibun ki kam baper ki badan kam hagani ke district but kam tamnya katulop jang kinong tre JHADC but kumju ya ka building jang ka yamus yang jawai kabala sakut ka jing pentre de ki post na menta but ki way de ki kam ka council hadin balawai ka jing yalang nakaliang umasnya Bhalangdhar haba keren kilat patay kubor ulaong bakadai ka badan kam banyak kendo iki MDC bat ginong tre ka council kam tam kum usumbut menteri ka sarkar uban nakani ka district hakani ka jingyalang nakaliang UCEM JHADC uma thombor shiwat ula airu ka memorandum kabayadai bat kijing don kam baper jong ka council how deputy chief minister umasnya Bhalangdhar ay bayo sa kam titiwi chemugi extra member yang kan go besar manam kau itu minimum dum bon discussion gitu gini nih bahwa toh kamu pinam jawab bom jam minister bawa ini pada bon sini manusia mereka pada ya nah sampah pulai porta yo por doang pagi ya diskusi waga council bon dia matters and policy go to emiga to ani go to diskusi kam scheme kam nah kata to man gawi man ka jing ku jong si no sama kamrang yo i ka wini Emily Negeri District, saya kau itu saya di Cina State, terus ngaman. Satu nak hidup cemla, ada bon di poin yang kudia diskus teman. Di ceman satu nak lah. Nah itu aku tuh nyapau. Dari kelam yang kita subjek itu ini government percang ya, ukliar nggak hewan di porwa kedua semua itu percang. MTV win kita. Kau jadi itu komen itu kita, cuma di diskus idea and thought wah. Use ke di mana orang lagi por kamu kecil dang bon nebak kecil dang bon kamu duduk sama tu kamu buku di por ke meni kita tu diskus ni kamu diskus yo increase lagi revenue kartu kan ini ke sektor ko orang man kum tak yo pai mak itu ke di diskus ni bon hat council lawe chon ko particular committee yo diskus ni ke wonu sektor ko pun kui revenue kena orang yo revenue council Dia pun kena kita gi bentar gitu ya. Mungkin kena itu tadi bak kena cukup komiti ki warap the right person no pa ikon gi items kon di sektor kum tak kumar pa bak kena ngai tak ya jinglah di pa bak kam tam ikon mi kala dur ke ki to yang musim tahu itu yang musim kaman kani mari de buni election ni general election tadi chong meeting tadi prepare ke balan estimate ke balan DPR ko mon pandemi. Now it's under process, on the stage of completion. Kita ni proses. Tengok menurut yang sakhi betul dan sedang Ni bakat kau mangati. Now I'm go under the process of prepare all this balance DPR. Ni bahwa ini gimana? Dia cong komiti wanga level yang ngai bagi officer na building. Kalau tu building deman orang sa aslam kecek, mesti kerut kudu tam sana cakang nang lampak kelam gimana. Test di kerana ia restart. Teman dia ini test dia everything is in order. Yo code dan di kerana pandai.